Michael Nunisa ang Dansri Karbi Anglong Sing dua jini jingini ni besawa nazi instant jaba pula krebo social media ni tuza nunai do ode dua krebo jini grauke maimane zonlai ni do naga jaba obani jing dua belab jang knar lanang nazi jaba instant ode bakali jada ode dua social naza hidong do August ni 3 tarik kale sariha jing ora Times Square mall ha duty security ni job klaiba mane duty klaiba obaha okalitive la ora ground floor ha traffic jam jatar bani angla traffic clear klaisai bamu klaisai baha red color sweep yahong gede faida da angke jauku faida ba jauku faiba ni ang yawn pinido angke yahong gede jauku faiba obani angla singla ha najini angke jauku faiba ore jawera job ka juling he full baula ore ora gari bisha dongba strong 4 jon 5 jon lai dongba orha musang yo sausi bo dongba miarau gatham angke suya bo dongba ore he sausi driver bo dongba personal driver ndo ya bisni lugurau ni ode angke jawbani angla singla ka ki angke najin jawba ang singba langla ulba la assamese print lagi mina sengle ka hindi jan sengle nuban direct angke bisi tribal sibu michka obani direct angke question putlai ga bisi ningbrani ode nimbum naji chka oba ang chilaka an bumla Michael Nunisa ang Karbi Anglong bidini ode angla present address la dua Guwahati dong Wilsbazan baushi angke nosang yujoba bustruk ka miyala baigo direct angke yaushugu ka angke doka ulbaning miya gini baigo da doka ari yauna sausi bisha doma musang yugo dongba yauna la musang yugo miya baigo da angke doka ulibaha anlugo silana doan lag jaba ani bum mai ham hasno starting ana jaba bula Michael ska rayo angla gezara thangba mane Michael tojoba ha ang nuhaba ni thangbang remphol mane uliba ang remphol thangba ha busi angke dopa do uliba gini ka thamja do neba doba khlaiba uliba busi an la khalyang la listening choko gezara habiba starting ala Michael jebin so Michael chilaka okay so scribo ibsit seba garoke khanaka ode he 3 tarik sarini 9:40 pm ulbaha ibu incident jaba ode he bu incident jaba lugu ning jingbo khobor maika ko maiba ni na jingbo iske science ka edeklai pulisana thangda next din ning ibsi 3 baji brana pulisana suida da police FIR loss leba na pusin medical bok lega medical leba ni na FIR loss la jaha 3 tarik ning 4 tarik sorry 4th of August ha FIR loss jaba 3 tarik incident jaha 4th of August ha FIR loss jaga ode he bunona sangin jing zone ka sangin zone ba sosi police ro ba sosi muslaya hi dongba ane musi progress jaya ko case bo register jaya ko ode he busi accused ni bumu brand bo jing holin ritar ka je khali FIR register leba sebo khalin basena case brand musi register jaya ko ba sosi mi asosi buna phir mi jing thampin le da 7th of August jing thampin le da ora jing SI sere in charge bu case he naiba ke jang bujang bu jing saleka salebe na bubotska jing snai phalangdu usi khai stongba absconding jai stongba uske jing ram communicate leba maiya khobase maikaning jing ram nang so sangin jalangka uba sosi sangin jalangka sandam jalangka uba sosi musaya ban play jingbo unthane senior jode officer DCP sir minal deka na jing thangka thangbane na bujing ke assurance ba je usne sangin time re usi ramda labna ulini lamai mia sarianing busi katham ke ram gini ke ram ka bun bumuja buka pratul ramchiari ode he lohit kakoti puna dini prongha akshedip pathak ke bobusi thana labuka ode gini khai dongko Farhan Hazmi Hazarika ode he hausim sanjik Sonali Sharma busi gini dosus bo khai dongko oban busi ke bojing pulsrau ke sibuka jing sale buka ode he dini case register jahar case register jabane na jing bochibuka ibuske sang bili sangab laidu rem chance kare justice delayed is justice denied so future ha ibu sangin sentama police or MFS kala ibsi gini ke ar hausmia hausi msai hauske police or MFS kala jing ar imdena higher authorities na thangba na jing bili jin gidenson jing pressure refer rima na gade jing nadi extensus thamanandu nadi khaimanandu jing khatarma sobo ibu case ke jing ibuske jing justice mairima jing nangdo jine rani demonstrations committee Guwahati
ode he bau ibu ili supung bangya bah busi ke uli fufudu ni ala supung giri ya bah ekdom jaga khali ha busila don henang buskela bugarau masih dongko ode busin boy masih security concern jalang ado dua busi dua kodia dong nang aspa za hala bubo masih rau te phaidu ode gari registration number gari jabuka gazau color ni Swift, red Swift with registration number AS01 ES1232. Pada given la dosus la jini formalities ben la jatar ke register jaha punana dua ibu sigini ke police raw jing sign tam ibu si rem kala amdo tho rem fi hala jing next step na lama jing nai phalang do ode jing ibu sign tam mung jong do kho ibu gini ke sign tam ni bisare am mane klei ode jin di ma sauni jin di ma sarau ke bo jing phangchola do je nang bah ke bojur le manang do nang bah saing advice bori manang do ke jadi sai manang do ode he given la dosus la father action dosus la busla loka badong kodong bala so given la musaya po so yona busike argini kheram ban yona next nadi jadu jaya jing update ri phalang na ode news channel through news channel jing ni se khana ri phalang na suthai